Ja sam Milica Knežević i zaposlena sam u kompaniji Levi 990 Services kao test developer. U trećoj godini osnovnih studija odlučila sam se da konkurišem za praksu u ovoj kompaniji. Sve to je bio naravno i razlog da još u toku studija konkurišem i za posao test developera. I tako da sam taj posao dobila i u četvrtoj godini studija sam ujedno počela i da radim. Član našeg departmana je i naša Milica Knežević, koja je tu skoro nekih godinu dana. Zaposlena je nakon prakse koju je obavljala u našoj firmi. Praksa je trajala 2 meseca, nakon čega se Milica prijavila za poziciju test developera i na našu sreću i veliko zadovoljstvo prošla našu selekciju kao vrlo uspešan kandidat i dobila posao u našoj kompaniji. Posao jednog test developera podrazumeva osiguranje kvaliteta proizvoda. Prednost ovog posla svakako jeste što mi nijedan dan nije isti. Kompanija je organizovana tako da radimo u timovima i kako trenutno radim na 2 projekta, isto tako imam i 2 tima sa kojima radim i sarađujem. Nikada nije dosadno i uvijek imamo mogućnost i za napredak i za učenje. Za ovo vreme koliko znamo Milicu, zaista je sjajan kolega, spreman da pomogne, izuzetno dobro obavlja svoj posao i zaista se lepo uklapa u svoj tim. Imala sam tu sreću da zaista oko sebe imam ljude koji su me prihvatili bez ikakvih problema, kao potpuno ravnopravnu sebi, koji su pre nego što sam se zaposlila uradili sve ono što je bilo do kompanije, sve ono što je bilo potrebno da ja ne bih imala nikakvih prepreka, da bi se osjećala jednako vrednom i da prosto ne bi postojala ni jedna stvar koja mi ovde fali, da jednako učestvujem i u svakodnevnim obavezama i u svemu onome što radi svaki zaposleni u ovoj kompaniji. Vrlo brzo sam shvatila da je Milica neko ko je vrlo snalažljiv, ko je mnogo situacija prošla i da se zaista bori i za sebe i za svoj tim i da nekako sa tim osmehom na licu i pozitivizmom koji nosi u sebi zaista ne da je u bilo kom momentu bilo šta ometa. Obzirom da sam studirala softversko inženjerstvo, nekako je za mene bio logičan sled da se zaposlim u IT industriji i svakako da je posao jedna od veoma bitnih stavki u mom životu, jer mi je omogućio i samostalnost i prosto, da kažem, neku ličnu egzistenciju, jer mi je omogućava pre svega novčana sredstva, naravno i lični razvoj i mogućnost da izgradim svoju karijeru. Države priznaju osobama sa invaliditetom pravo na rad ravnopravno sa drugima. To uključuje pravo na mogućnost sticanja sredstava za život radom koji je slobodno izabran ili prihvaćen na tržištu rada i u radnoj sredini koja je otvorena, uključiva i pristupačna za osobe sa invaliditetom.